ali akakateyi. Okwigura ensharo z'ekyapa cy'itaka zatandika hagati y'abatura b'ebyaro bina ekya Nyantende, Kyarubanga, Kyawakame hamwe na Karama omu wodi ya Kigaya West omu Orutaro kanso ya Buhimba omu district ya Kikuube. Ekigendererwa no kwetegereza amaka gakwasirwe ekyapa kya Dr. Frederick Mbabazi Rukeha ekiriho obuhango bwa hectares 55 na n'obutonyezo bushatu bibiri Broko Road 18 Borote Verana na mukaga omu Rubuhunguru kuko ekiyatungirwa mu mwaka gw'2018. Mbabazi akatwikaliza tuli bantu bayingi yatugamba nze kuboleka baruha ekoleka iriri itaka hali muikaliye mwange tubaire ntumu expectinga kuba nabaliza hano ntuntandikira hati tukura Mbabazi ngwali kuli yakutwara kuli babizo kukigaro mu RDC tumazire kugenda kwika district close kitako tukonyera muno tukalenga ugenda mu office ya district barutakonyira muno ngo togeka tukari ku RDC hatuhika kumara ekimwe songa bani kusema Mbabazi kweya kuba alingiro kuba cooperative. Abaturana chairman w'ekyaro kya Nyantende nibagira ngu myaka 9 bakaba batwire batine enshonga bari kumanya ngu Mbabazi ayine itaka rikye okusiya omwaka gw'2018 obashangira kozise ekyapa kiri kutwariramu ebyaro bina. Mbabazi yankwasa obuginanzibwa bw'okulolera itaka halimu abakupangisa ninyo yamuherezaga obusuru n'emitano ngimanyire nimwetera bweta nayitabara nente zayiko nazihire nitalibanza kutahira abantu wabo itaka lyekelezia nilikorwamu abandi nabala baruru bayinabo nebintu bibayinaho bikoleka bikiro myaka ana pangisaga bamu bapangisaga hali nyobo bakiro bunyi bapangisaga hali nyobo dini bahinduka bata residents itaronu ba jema kunsasira to the extent of claiming Muhati how did that happen? I don't know how it came about. Amran Tumusime or RDC wa Kikuube nagira ngu bwanyuma yo kushitamo mu nciko nyingi bakikirizana ngo batereze ensharo betegereze abakwasirweho Cyari yo kunihira solution ekuzoka tukwenda kwetegereza mu cyapa kino almost wakibara mu kinamo ikaze ka 13 18 bayingaha abanyakuro munda yakyo kikatungwa busumiki abo hari yatungire icyapa kino hakaba atari abantu kandi borosija rundi hakaba y'abantu. Exercise cyo kutereza ensharo eki nikija kumara ubwire buke rero barebe ecyo kukora barashanga umunda y'ecyapa. Amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.